došao prijatelj u skromni zagorski dom. Ulica doma u vlastitoj hiši, tu primajdašu si son. Recite mi, hoćete li glasati vi uopće da hoćete izaći na izbor? Naravno. Izaći ćemo ovdje. Naravno. Upravo smo išli potpisati sad na listu. Izlazi se na izbore, pa ako mladi ljudi ne izlaze na izbore, onda... Koga podržavate? Za koga mislite da može pomoći mladima, da ima najbolji koncept? Sad sam baš pričala o tome, dakle, ovdje sam sad potpisala listu Vesne Pustić, ali nismo si Uglavnom dvoumimo se, ali ajmo reći Vesnu Pustić, ipak je to ona nekakva feministička snaga. Ili Josipović. Znači, mislite ipak da ti ljudi koji ne razmišljaju populistički, nego više, ajmo reći, lijevo, uvjetno rečeno. Pa, da. Da, ajmo reći, više kuže mlade. Pa da, recimo, ma ne toliko mlade, više mislim... cijeli sistem. A gledajte, imamo na listi ljude koji su tipa Bandić. Vidite u kakvom je stanju Zagreb, kako će nam onda tek stanju biti država, ako bude on predsjednik. Izrazito recimo baš nema favorita, ali po meni mislim da su samo dvojica. To su Josipović i Vidošević. Vidošević. Znači, Bandića baš... Bandić je svoje dokazao u gradu Zagrebu i kako je blagajno stavio u Zagrebu, znači to bi napravio i sa cijelom Hrvatskom. Mada je već ona opljačkana, a zato traže. Samo ispraznio blagajnu, a tak bi napravio se Hrvatska. Kako se napravio po Zagrebu što je radio? A s čijim novcima? A kako se tako nepravedno? Ne, niste nepravedno. A jeste, sa čijim novcima je to napravio? Ajde. A koliko ima u blagajni Zagreba sad? Ajde. Gdje su ti novci iz blagajne koji su izdvajali? Nepravedni ste. Znači, vi gospođo mislite drugčije? Niste za Bandića, ali vam kažete nepravedno. Nije nepravedno, ne kažem ja da nije napravljeno, samo s čijim novcima napravljeno na koji način. To je za neke druge ustanove, ne za nas. Ja imam favorita. Ja mislim da između Vidoševića i Bandića, da njih dvojica su u velikoj igri i da ja 100% mislim čak. Mislim, možda je malo i nepošteno da bi Bandić pobjedio. Šteta samo što je tako velika konkurencija, mislim, samo bi se razvodnilo, da je njih 2-3, čak bi možda Bandić pobjedio u prvoj rundi. Ali je puno jako, to bi se razvodnili glas, koliko ima i 15, ja mislim, jel? 15, da. Da me čak i sramota što se toliki ljudi javljaju bogati, ko da igramo lutriju jebote. Vidim da ljudi razgovaraju za Josipovića. On je dosta prepotentan i on je sebe, ja mislim da ne bude on, ali nije ni radnik kak je Bandić. Bandić je krtica od čovjeka, on je radnik. I da bi on 100% pobjedio. Znači... Meni je žao, ali to su moje riječi. Jedan glas za Bandića. Hvala lijepo. Molim lijepo. Živjeli. Niko nam niš nije pomogao, niti ne treba. A hoćete izaći na izbore, hoćete glasati? Ne. Uopće? Ne. Niko mi nije u životu pomogao, osim mojih 10 predsjednika i ne treba mi niko. Hvala lijepa. Ništa. Kaj bi meni neko... Niko mi nije u životu ništa pomogao. Nijedan predsjednik. Pa ne treba niko. A da li vam je možda neki predsjednik odmogao? Kaj? Da li je možda odmogao? Da li vam je možda On samo za sebe i za svoju stolicu osvojio, a ne za narod. Nijednoga više ne priznam. Znači, u suštini vama je uvijek isto, kogod dođe, ništa se ne mijenja. Niko mi ništa nije dao. Niti ne treba, niti ga ne tražim. Hvala lijepo. Samo su mi zeli i ništa nemam koristi od njih. Pak ne boj mi ovih 10 prsti, 10 predsjednika pomoglo, ne bo mi niko. Očekujete neku promjenu na bolje? Ne. Nagore? Nagore. Nagore? Samo nagore. Zbog čega taj pesimizam? Zato lopovluk, korupcija i mito, to je najgore.
Imate li nekog favorita, možda svog za koga? Ne. Znači nećete ni izaći na izbor? Ne. A da li ste možda razmišljali da puno ljudi neće izaći? Pa neće, sigurno. I da radi toga možda je tako loše? Pa tako je. Neće, kad vide šta radi. Ali kad bi izašli, za koga bi glasali? Nikoga. Za nikoga? Znači nikome ne vjerujete? Nikome. Bio sam hrvatski vojnik. Koji ste bili jedinici? Bio sam prvo 107. bio sam... Šta mislite recimo o ovom sporazumu sa Slovenijom? Čujte, ako mi želimo Evropu, i to, mi znači moramo se ponašati kako nam oni nameću. Ja sam protiv svih, ja ne volim nametanja nikome. Ja želim svoj život i to, ako se možemo dogovoriti, možemo. Ali me neko drugi sugerira šta moram napraviti da bi to ostvario, ja to nisam za to. Da. I ako smo se kažem naša cjelovita Hrvatska treba da bude. A ustupke, ja nisam nikad za ustupke. Da. Za dogovor, da i to, ali za ustupke ja nisam. Da li mislite da se time sad to ajmo reći, prodajom teritorija kompromitira i Domovinski rat? Čujte, normalno. Ako vi nešto imate svoje, borite se za svoju kuću. I sad vi morate dio dvorišta svoga da date. Znači, sigurno da to nije to za što se mi borimo. Da. Mi smo se borili za cjelovitu, ali ne za... Sad bit će ovom daj ovo, sutra dan ona će tražiti ovo, ova će ovo. Čemu? Ako mi Hrvatska smo bogata zemlja, po svemu znači oni nas trebaju. Prema tome, zašto mi jurit nekome da nam neko, da ne kažem vulgarnu riječ, čemu to? Oni nas trebaju, razumijete, našu ljepotu, naše bogatstvo, oni nas zato trebaju. I mi njima još zato davati ustupke. To za mene logike nema nikakve. Mislite da neko od tih kandidata možda vaše riječi uopće percipira, shvaća, kuži? Sve oni kuže, sve oni znaju sada. A kad tamo zasjednu, rade opet onako u tom sokolu i tako mora biti. Ja jednostavno kažem, čujte, ja s tim se ne bi mogu baviti, ali takav nisam. Ako kažem danas tako, sutra onako, onda... Da. I za kraj, hoćete li glasati, hoćete izaći na izbore? Čujte, da budem iskren, da li ja izašao ili ne, to kažem me većina ovo ono. Jednostavno ne želim to. Već par godina ne zanima me apsolutno politika, razumijete? Jer vidim da to nije ono što je meni bilo u srcu i u duši. Razumijete? I danas kad otvorim, inače uvijek pratim politiku, dnevne novosti, televizor, obavezno, bilo šta, i onda mi žena uvijek kaže na mene, ovo, ono, sekiraj se, moram. Kad nemoj to gledati, ali boli me. Priča, ovo radi, ono, gledajte danas naš Vukovar. Sjeti se, grad na koji smo mi dobili, recimo, to priznanje i to. Danas sam sad kad posjeti se, kad treba izbori neki, kad trebaš neki glas, kad trebaš onda dođu tamo i razumijete? Meni to je tako nisko, jalovo, tako da ja to ne želim. I zato ja neću izići na izbori. Eto, nadamo se boljim danima svi. Čujte, da nade nema, jedino nam to u životu ostaje, da tog nema, život ne bi bio interesantan i ne bi se imali čemu nadati da će biti bolje, a mora biti bolje. Ovako više to ne može ići. Hvala lijepa. Nema na čemu. Hvala lijepa. Budite pozdravljeni. Da li ćete izaći na izbor? Ne. Nećete? Mi smo, ako vas baš moje mišljenje zanima... Da, zanima nas. Društvo nepismeno, totalno. Kako politički, tako i s one druge strane, da ne kažemo ekonomski, pa živimo ovako kako živimo. Sve što se događa ove lakrdije, to je više nego smiješno. Dakle, u status kod stvaranja nove države smo pogriješili. Mi smo počeli slaviti, 18 godina smo slavili, ali nismo ništa radili. Pa je i dug tako narastao. A dug će se i uvećati, jel? Jer gledajte, za sljedeću godinu treba samo 9 milijardi su kamate eura. E sad, šta je tu? Da bismo krenuli kako treba, moramo imati kompletnu izmjenu osoblja i rukovodećih ljudi, što je neizvedivo, jer su toliko savršeno umreženi, što pokazuju sve ove lakrdije i događaje, da je to savršenstvo. To ni pauk tako umreženo ne može.